July ni somle paruk ania Central Iang Lai Association chuan dan kala Myanmar petrol le diesel shal ani lo na namma an la na chu an chun zom zela ni zan khan diesel phur tanker pani chu ve himna hnuaya chuani in tanker te hi siaha panpui anni longtlai bul 71 RCC campia ULA le police duty na hmuna tanker pani diesel phur ve Emmanuel Pam siaha da tur le Zerama Pam siaha da tur te phurtu chu duty ten ngun taka an le kha ten en fel nuwa Myanmar lama chevrel tur ni theya ngai ani lo wangin ni zan khan chua ania engemaw pala heng diesel phur tanker te hi an da na hmun an thlen hma khoi ching pen pal lo thon thila ven himna hnuaya kaltir ni in longtlai police ten call cho thleng an venga call cho tangin call cho police duty ten siha an da na tur hmun thleng an veng thungani heng tanker pahnih te hi ni zandar ko le minute somli khan duty post atangin chua an nia wele duty te chuan DCSO siha hena mumal takin an thil threbok ni an soi Nimin Khan ULA Diltlang Sub Headquarters duty te chuan lir thei pahnih atangin diesel barrel somle pakua an mana diesel phurna na motor man hi ULA ruai tu ten an soidanin iada le pickup ni in motor nei tu hi luangmual lungleilam nia soi ania diesel hi lunglei atanga phurni in chongte paltlangin diltlang lama kalpui ania ULA duty ten an lo man ta ani Wele duty tenan soidanin Myanmar shal ngai tur ni in riat ania diesel an man te hi police bit post diltlang ada that ni in a phurna motor le driver te ro chua zalen anni dan kala oil phurman ani chungchanga wele diltlang branch roi tu te village council diltlang le diltlang police te anrang rol thale ni in wele sub headquarters diltlang roi tu te chuan an soya an chunga lom thu an soibok